Kubleshi buni pi baro ki baju senat ban peja kane ka video ha kane ka channel bar ha kane ka video an ai ki jibentip na ki kam lapla da ka district rural development agency West Central Hill district nam ta ki post chong ki technical person but support but kane ka post pihak bantre ha si but RD blog te sampai jangan ke video hadu banda code apnio ya ki detail ba kambanya te parlok ada pri ibadang thamai ha kan ke channel sengawa banai like ya kan ke video but ban share saki parlok ki jong phi but kumjuro ban subscribe ya kan ke channel ka office jong ka district rural development agency West Central Hill district Jawai ke code application ni pi namta kini ki post jong ki technical person but support hapo ka PMAY G kabde ha ka post jong ka contractual basis but kilaro ban extend kat kum ka performance ke jong pi but clustered ban media ki application form ke jong pi kade hadu ga kasantre ko Januari arajar arpsau te namta kini ki post jong ki technical person but support ki nampak ki post ki pelaj ke don tangkawai bar ha karta ka filam na pelaj kadai ha karta ka bakat pra hadu live arsnam karta bat kajaka posting kadai ha amlaran si bar RD blog bat ha ka jinsiu ka ba kasanajar ha ka shibnai bat namanta ka karan pule ki shim ki ola pendap ya ka diploma ha ka civil engineering na kano ka recognize dan reputed institution but asnam ka experience nabenta ka diploma holder but nabenta ka selection process ka dealing ba ka writing test but personal interview but nabenta ka application fees nil omdan te kumno fill up na apply nabenta ka DRDA West Central Hill district requirement arjar sau namta kini ki post jong ki technical person support job vacancy te parlok ada pilihan kamon bat ka keran pule fill up na apply offline lengba ka standard application form lengba ki attested ko photocopy jong ki certificate marksheet bat education qualification bat ki original document pihak wanra ha ka porlong interview bat kumjuru pihak ban ai ya kontak number bat gmail ujong pi ha ka application form ko jong pi bat pihak ban submit sya ka deputy commissioner but chairman district rural development agency West Central Hill district Jawai Hashwa ka kasantre Januari arjar alpsau te parlo ka hakane ke video tang kini jibente barlada pidon kano kapat ka bapim percaya ba sengawa ban komen hakane ka video kubleshibuan